kuthoma ntuku ya narua ni ngatheti cia tariki 15 na nkambiria no rako karinda na ngatheti yakwa ya The Daily Nation nkambiria rako karinda na ngatheti yakwa The Daily Nation twethire tukithoja kamanto bariuga why is Kenya still in Haiti niki nthegoro ya Kenya still maabitha baya bare na hari Haiti kyo kiuria kiuritu na arua na njira inene sana kire karatasi gituga mbere ngatheti ne The Daily Nation bariuga rugono tukarona karatasi ne gituka tungana kweli igatuna yes tukarona karatasi ne gatuka tunam why is Kenya still in Haiti wau karatasi ne gaturi tukona rugono rwegie mantu jegie boda kuri kana boda ikikuraga antu ntuku ni ikurukie ngari mitino ya boda ni kuraga antu nkuruki mitino ya ngari rugono rum tukarona karatasi ne kau gatuiri tutonya na ndike rugono ru karatasi ne gatuiri iretwa death on two wheels igekuke maguru jairi boda chiririkana nde chiriraga antu nkuruki yore mitino ya ngari ikwithirwa ikiuragana ngatho marugono ruru ire karatasi ne gatwiri ndene ngatheti ya The Daily Nation bakuga kire wandi emwe na ara cibitari ya Nakuru Teaching and Referral kwena mtu witwa James Masharia ure bakuga ati rithes in agony kana nethiretwe ende na murimo jo mwingi kuguru kwawe gwikiri plaster inene na gukiritwe iguru akionekana kwithirwa akigwa murimo sana. Masharia kuririkana pikipiki yawe aringanirira ngari ya PSV ingari cha matatu kire barabara ya Nakuru gweta Nyahururu gintu kiraga atumire agerwa fiti 50 gwitie guru kuringana na barabara kujirire mutino jojo. Masharia akamatete mtu kana customer zo ari mwekuru ure na miaka 30 ore kuririkana mwekuru zo akwirire au kana died instantly akwirire au ende Masharia nombere go survive na iko sibitari. Masharia onekire kuguru na ndi imbati agithiritwa ari moyo ewi ingarekano ya mutino jo mojo barabara jo bikibiki jo deta jo kyande kwaja kagita na okaka baruga kumakire wandije Masharia ari kuri na wandire akwe arakwe na mtojike na Patrick Mutai uzo ari ndene ya ICU kana intensive care unit kiri kiume kimwanandi ozo agwatere mutino jwa bikibiki aria jwa mutigire aria kwikunika spine kana eto spinal cord ozo atari muitizo bikibiki ga kamatwi na mtoromo kamatita bikibiki underepa na kwirire au ibaje nengerekano ya mitino ya boda na baruga kuringana na ripoti irerekeretwo ni National Transport and Safety Authority baraba izikena monota NTSA na bikinyama abitha ba polisi baruga mitino ya boda kana bikibiki ioragete anto babengi nkurukie mitino ya ngari kuririkana ati anto magana jana za 431 lives ibethire tobageto turobo gategateka mweri jwa January tariki 1 monka Machi tariki 31 iwi meri 3 ake kuma January monka Machi meri 3 mitino ya barabara ya bikibiki yoragete anto 431 baringa esaburu kana kuringana statistics eti ikauga ne average ya anto 5 ontuku mitino ya barabara kiri meri 3 ikurukite iririkana yoragete anto 5 ontuku ina mbenene sana actually ina mbenene kintu karagana ndigi kurikana mitino ya bikibiki niona ndi kuraga anto nkurukia mitino ya ngari rugono rum ukoni rotarire tuam NTSA by statistics yona mitino ya bikibiki igwetidwa na mbere na ore egweta na mbere bobo jeta kagita na kara kwena mbile kana miswada kathumba ikwirigirwa gwethirwa igikwa ndani ya mbunge senate yege kumanage biashara hizi ya bikibiki rugono rum arua matuzege boda okaro na karatasi ne kauga tuna karatasi ne kauga tu story karatasi ne gatatu kwena ambicha mtu kumenya kanata James Kariuki Ziongo ozo arerekana athire tware Dubai prison nyuma ya kirege kurekana ne yetire wamba ireto electronic fraud aritu James Kariuki Ziongo rugono ro karo na karatasi ne gatatu
kuririkana in May 2020 kagitana kara kwari na murimo jo corona James Kariuki Thiong'o ombera gwetana ari United Arab Emirates gucwa ngugi na bubu ni nyuma ya kubuta ngugi ya security na ara ndeguru ya Dubai. Kariuki achemanirira mtura wenda omwandika ura ni muntu akuma ndeguru ya Nigeria na aramwera akamunenkera ngugi. Muntu ucio kuma Nigeria wenda kumwandika kuririkana na mweterie identification documents amona residency permit ikia mweterie na James Thiong'o anenkanira nyumene mo Nigeria ucio aririkana nombere kwethirwo akiura na James Kariuki Thiong'o atiwa wenka eterete kwandikwa nyuma ya ntuku inkai Kariuki nombere kwethirwo akigwatwa amona mu Uganda omwe na berwa ati niba kugwatano na wamba bwa irere egwetwa electronic fraud bwa 41.6 million Kenya shillings chembe chena harea irito 1.18 dirhams lakini cheja Kenya ni 41.6 million. Aberwa mtomo ora gutumira kibande kyawe Kariuki rero mtomo ora gutumira kibande kyawe no wethiritwe ake iyambete izi ino ndo kibande kyo gutumirika nombera gwekirwa ampine arana ndi ombere gwiko koti na ingiro mwaka jumwe etereta kwethirwa kithiro ginto gitwa deportation lakini nyumene akureke mbere nyare kerua okibanda okekya ara kunenkanira kana document iti yawe tia tumiro kairekire wambo 70 million ba tumiro kairekire wambo 70 million document ire yawe na ndikireke kurikana document iti yanenkanire kire mo Nigeria na ino chithiro ichio tia idhi yangu geiti na nde James Thiong'o nethiritwe akithekwa na unjiguru chiaome akirikana na gwatikene na wamba bobo gwetwa electronic fraud. Actually electronic fraud mutegeri ni wamba boki digital ili gutumira digital mtu agatumira information yaku mtu agatumira either kibande gyaku passport yaku resident document yaku kwethirwa agitransfer mbesa kuma kiri nari kwiwa atumira ID yaku go transfer somewhere else ni kenda bagaita iyo no etwa electronic fraud na ndi nyo mtomuro mwezo aidiretu akigwatikana ni na ndi ukethira ukimionaga arakuga my identity was stolen aluga my identity was stolen rugonorum ukaro na karatasi ne kauga tatatu karatasi negetoka tonam why is Kenya still in Haiti queries on security mission niki ndegoro ya Kenya bado iri na Haiti ikiuria gitina machokio. Samuel Tompoi ari omwe wa maabitha ba polisi baraba etete na mbere na kuthithia operation na Port-au-Prince na Haiti February 23 2025 kana mwaka eno juju agita na kare magaindi baba umerere bakuma na Haiti bambio barathanga na bamuraga auno Samuel Tompoi waragirwe ari na Haiti nyuma ya mweri jomwe kuririkana nawe Benedict Kabiru Kuria ure kinyawe oragirwo ni gang kana gikundi kya Haiti na ure monkana ndi kukurikana kinyamwiri jo ajo turomba kuthura jukionekana ni arana ndi gukinyira na ndi kukurikana maabitha bare polisi ba Kenya bare bare Haiti barekete na kuragwa na bange ba bengi bethiro bakigurarua na gwikwa monkana ara gugwetwa Dominican Republic nikenda bakethiro bakiamukira utungata cibitari cenau kurekana kuria ore waragiro ore mwire jojo turonekana noro kurekana na roero ni gikundi kya Haiti na aria waragiro no ntungarira bari niyo ionere thina kana mechanical problem ya tonya kirinyene ina nde niyo magaindi baba bonere kanyaga ko barathanga na bamuraga na bajuke mwire juju abitha uju na nde kurekana ko ne biure kathumba biege ni kinthegoro ya Kenya bado mabitha egotoma mabitha bayo no ni ara kulingana karatasi kaka katuna kathite the Daily Nation bakuga ati thirikari ya Kenya nioneke ni gweta nioneke ni kwithirwa ikigwata mbaru muradi juju jogotoma mabitha 600 na Port-au-Prince ku maintain peace. Kenya ni akira wira nebo kutigira ni gwike mabitha 1000 na ara Haiti na so far baraba ikitu 700 mabitha baba baririkana baito kuma kiri gitenga kwa GSU ASTU anti-stock theft unit rapid deployment unit na female special weapon tactics team ino mabitha baba iko bagita wanare kulingana mabitha bamwe barabara roterum baruga ati
kinyamesia yao kana family chao chethagirwa chitikwirwa ureba kuita na mbere na bamwe mabitha barebere na are haiti bakiaria bugite mesi yao kana family ciao itethagirwa ikiragwa ureba bagwitithwo na mbere na u haiti kwa ukona rugano ruru haiti kiuria kinene kiri niki mabitha baba still barindene ndegro karatasi ne gato tano ntuko yagoro bamwe baraba jukirwe ni rais William Ruto gutonya kiri cabinet ario urare mujumbe wa mbere North MP Kiringa Ruku ebarombera bakiungwa mauri nikenda bakaya bakijukia wathani gutuika ma CS mbere North MP Kiringa Ruku na retherwa akiungwa mauri ntuko yagoro na kiri bimwe bibyo birarorerwe ne kiuria kimwe kia kwithirwa ati akiringithanwa na gukurukira kana defaulting payment gukurukira muntu umwe 460,000 na kurega kure rent gintu kirarareganira nakyo na uga we uti muntu kinyomo ethiretwo agikurukira na njira iku kana iku ngokurikania gitege kirugu akujukia gya public service nikyo kiagwatiritwe ni Justin Muturi uria weberwe ni kenda mbere North MP Kiringa Ruku akathirwo ni rais William Ruto gutonya kiri gitege kwa untu kogore baraongero mauri uria kinyora arindane kuungwa mauri ntuko yagoro kiri gutuka CS ni amwana hana Cheptumo uria urethirwo agitonya gi committee hizi ana Cheptumo aritonya kiri CS wa Gender Culture na Art Heritage ni nyana arombere kwithirwa agithujwa rugono ru ukarona karatasi ni gatutano na njira enda jama karatasi ni gatutantatu aritona aciari karatasi ni gatutantatu aritona aciari rugono rwenu sana muno barabara ikite na kuthiria kigeri gya KCSE 20 mwaka muthiru baruga majority of successful 2024 candidates KCSE candidates shall applying for university admission bainge bari to barabara kire kigero gya KCSE mwakene jo 2024 kana mwaka muthiru monkera nande batira apply gutonya kire university na kinya kwa thriba kurukite more than half kana more than nusu yari to barabara kalire kigero gya 2024 gya KCSE na bagwata grade C+ gwitie guru grade ere ko betegere kwa apply kitonya kire university monkera nande batira apply kulingana na Kenya University and Colleges Central Placement Service ileta TACUPS yone ni ati kire arito 246,391 arito ngiria kana rimu wake ibaba rekete na kwa apply baba ne nusu ya bonde baraba kurukite ko nusu ya baraba wanera kanya gotonya university batira apply inusu imwe ba apply yake kulingana na CUPS na ndene bongere takagita kwa apply kire gotonya university monka April that is mweri jojo tariki 30 mbere kagita karare monka April tariki 21 na ndimni niongeri monka April tariki 30 nikenda at least ana barabonde bagwa 3C+ gwitie guru bakethera bage apply tonya to gutonya kiri university kumenya rugono ru nkuruki waigora kathite the Daily Nation ukarona karatasi ne gatutantatu arago kurikana bainge bari to baraba kurukire batira apply through CUPS gutonya kiri machukuru the university kiri kathite ne the Standard bicherere mbere ne general wa polisi narikia nago totiga urari general polisi eto general Ogola oro akwere kire mutino jwa ndege ukona mbiche yawe ne inarewa kathiti ne ya the Standard biche Ogoro kamiona au nere kathiti ne the Standard na njira inene kire ergonororo roto karona ndene to harkurukira karatasi gatore kathiti ne the Standard ima ntojege nkuchanire chigota nambere gategate kathirikari na nyomba ya ntato ya Standard Media Group arana ndiko kurekana thirikari ne kwenda kuinga Standard Media baba nibo nyande kibanka thite ngo etente kwa narua kurekana kure negerekeje thirikari gutigira ne ko revoke kana goteja ne ria baroka chionde cha license ira chiguta broadcasting license cha Standard Media Group baba ne kuringana na baroka re andikira tariki kenda cha murizozo ya Communication Authority of Kenya gukurukira mwerekeria wayo General David Mongonyi baraba tumiririe gutajaniro kabaruga Kenya nyomba hizi ya ntato harugono ruka rona ndam nandikwe nkuchani chikuonekana nyomba hizi ya ntato ikiuga Kenya thirikari ne kume 1.2 billion na thirikari ndeze ingine kuga nyomba hizi ya ntato ni kwena mbete tere techemwa najo 48 million ana nkuchani uchonde okona rugono ruka karatasi ne gatwire karatasi ne gatatu idrama festival irerete tanara na Nakuru chirathirere
The 63rd edition ya Kenya National Drama and Film Festival irathirira na style amana vibrant. Nande 2-day gala irarambiriye ntuku ya goro ya kuthirikiria mambura jaja irari ya gutumbuzwa ni bamwe bachindi bara barachindire drama festival izi. Ukethira nande ukionaga nande kudirikana wrap up ekere drama festival irachithirite chigeta na mbere na Rutare na Nakuru. Wrap up ekere drama festival irachithirite chigeta na mbere na Rutare rwa Nakuru. Karatasi ni gatatu kuri na rugono ro mtumurume omwe uria uthiritwe akionekana kinya kiri mitandao achuririte ndege helicopter. Wena mtumurume ucio gwitwa Salome Obise uronekanire muno achuririte helicopter iria irari nari antere Jaramogi. Ngakuthomera rugono ru kidogo. Mtumurume wa miaka 30 uronekanira achuririte helicopter izi irari nari kire kiatho kia mwini winkuma itikene ta Prince Inda na Jaramogi Village Migori County nande irekana mtozo netete na kuichitha no ntoboditi ne bambiriti kuchwana nawe. Mtumurume ucio gwitwa Salome Obise achuririre helicopter ya Oga Obina nyuma ya helicopter ezi kwambia gwitie guru. Mtumurume ucio urogwikana ni ithe wana baire nande irekana nambite kwithirwa agichitha nyuma ya kugerekeria itagarire rigwitwa na gichunku daring act. Helicopter ezi nyuma ene niombere gwita Rutare rungi ya kinyoka nthi na ya murekeria nera nande polisi bakuga kira kibakwenda kumana ya mtumurume ucio abakwenda explain niki athurire kwithirwa akiriski maicha jawe nioke akipolisi bakuga bakwenda kuigwa kiriwe niki barenda ki explain niki atarire kwithirwa akiriski muturire jwayo. Rugono ru karatasi ni gatatu ugathira okirwana. Karatasi ni gatuna na karatasi gatano irugono rwegie General Ogola uria wathiri warikire na gututiga kumane na mutino jwa ndege. Ukona nandi kwena will mutegeri nira mtu andikaga mbere kana uria property kana into utongo bwa kubukethirwa bukigaoranwa nyuma yago kwithirwa ugikua wakwa uria utonga bwa kubukethirwa bukigaoranwa pangine mwakorwa kwa na nkiro something ana ba kuba na nkirozo nikenda kutukethirwa kwena nkuchani later will ni re andikawa na andikawa through wakili na ndo kategera karatasi ne gatuna kathite na standard kwena will ira General Ogola ethiritu agitiga 150 million to wife and children. Good luck to relatives. You know will yogirium. Gatho mawili eze ire arium Ogola ari na baire mwana omwari na mwana omuthaka kiri properties tibatere gushiwa kiri ana baebo baire na kuririkana they have liberty kana ba na kanyaga kuithurira raragashe into bibi. All personal clothing to be banned kulingana na Ogola ugera ngochia chionde chiizwe muthaka wawe ajuke nyomba property register yaya ajuke property rere Pangani shopping center. Mwana wawe ajuke mbaibu ya grandmother na ajuke shares kia NIC Securities. Ukethira ukiona any will irere azam ende kere relatives will is very good luck relatives babu batona gento na bobo jeten kagita na karana nde uchunkuni budiro tabokiumira kwithira kumenya niki kana mutino jojo ndege jura joragire uro wari general munene sana wabo njeshi eto chief of defense forces ombere gukua ntariki 18 2024 kagita na kana chopam ya military ombere kwithira igi crash nandikire will andiki Ogola natigire will yakona ni ore mali kana property cia ikethira ikigano gatekate kana bayabo baire mwana omuthaka na mwana omwari amwe na mwekuru wawe ukona rugono rum karatasi ne gatuna kire will irare ikiri na kumerekia ngoroki karatasi ne gatutantatu bakuga same helicopter two crashes and a cloud of doubt of Ogola death. Helicopter hizi iria kama tete Ogola iririkana kinyau kanyuma kwiro yari kwambiria kidogo kureta ish na ndikwe na biore bigweta na mbere nikenda bikamenyekana o mabungwa bwari buri ku kirige ku chief of defense forces kagita na kau General Francis Ogola. Thirikari
nionekana kwithirwa igirita ripoti Gathumba na muno ripoti ya nyuma buru ya last year itirwo ikiuga ni engineer arathina na ni atumire ndege izi imba kwithirwa ikigwa nandi mukethirwa ukionaga mantu jaja na jangi ja maingi jaandikite giogola karatasi ni gatandatu karatasi ni kama kwanza ibarabara rikite na kuungwa mauri ntukwegoro baraba guchuwa kirite bia CS kwinora nkuthomera urare mujumbe nare Emboreto Geoffrey Rukum ujo athuri anomini wa Public Service Cabinet Secretary gitikira kiragwatiri ne Justin Muturi netwothia mtu uzo ririkana 377 million kwena madam gwetwa Hana Cheptumo uzo inomini wa Gender and Culture CS netwothia ni 420 million na baba baire ntukwegoro ibarombera kuthira bakiungwa mauri nikenda bakajukia wathani bwa itebibi BCS ngotiki chongono kidogo chithirite chiri na chiri na urito no komba kuthiro kigurira ngathitie ku The Daily Nation chigurira ngathitie ku The Standard withiro gitakagira ngono izi urati karinga na ruo ngategera cartoon mbicha ya cartoon kire ngathitie The Standard kuri na mbicha ya cartoon awe guru ida mwekuru ali uri atiri so devolution is supposed to bring service closer to the people but next seems like it brought looting instead madam kana wategera zambarari mantu za amba burabu kuonekana bugeta nambere kire county chetu cha Meru ara manda muzo kire cartoon izi akoria athogana devolution nikethero ikireta utungata akwina ntu ende keretre wamba akwina ntu nontu wagategera ukona imbecha kiche muingi cha kire county chigweta nambere na kuiwa. Yes, ono kari mutegeri wa Meru TV ndene ngono chenka deti cieto ono kari kirenka deti cieto itagweteka kwina rokono ntako thomera ogwate kureka deti yaku nikurukire mithome kire rokono ruro kwenda uigwa kidogo rogutongana no kwenda kuruthoma na njira enda jama oni ngachokera nyumende kaitikora jama na ndenda guchokera na atongeria ba majani muno arimi bani ni ba majani igo gikundi kijekereta kusto ndachokera ngakuri gikundi giko ngugia giko notagethora ndina atongere papa national level twari mantu jegie bonus ya majani marija majani makatero ndene majani atongere factory cha majani na kuchaninge chonde ila chedeta chigeta nambere na kuonekana kiri majani inchokerete ndene aturinga ime na atongere bakwa baba bobai